Puilao joto media friend rongno phai manja phanja rongno ani kha kamya pharo tinino dibo jorani joto phai media phai manja phanja rongno puilao tini kaisa badyokota press meet khanya nangkha tangi hinke miya je 2 tarik mongolbar je CPM ni kaisa nomination rithini sini borom gonang Kumodh Debbarma GMP ni neta bini kaisa boktobo khanaka boje aro Karbook ni BSc vice chairman porjonto CPM habui thangka hamani abono tuina ang kisa statement dunai जों साइमनो हाइसि CPM नि एकमात्र राजनीति के बरनो जुमला बास खायै ताताल खायै थगाय खायै पार्टी खलायनानि आं तिनबो साव हाइसि आं Karbook नि BSc vice chairman plus आं ताबो एस ए ब्लॉक Karbook ब्लॉक नि आं 400 तंगो BSc chairman नि 400 आं कुनु ना CPM पार्टी ओ हाबका ना अन्य पार्टी ओ हाबका आमकुनो ताताल बो जागानि BSc vice chairman CPM o join dei tongkha ani abo thani tabuno totho korikho angamono kobongnai nongni media ni channel hoite sini borong gunang tako Kumodh Debbarma no bini o statement no Phirok nanang thung tamni komo tatal pura mitha bini o statement no bojotin Phirok na Yakhe ang bini bagai badyokota angnai F.I.R khaina bagai amoni ang kobongnai bono je mohai borongno bifranto khaimani অপপ্রচার খাইমানি আমাকাইসা নাথার খাইমানি অমন তুই আং সাক সাক বনো একদম নিন্দা জানগো আং আমন কবংনাই বিনি অস্টেরমান ন তাড়াতাড়ি ফিরগি নানাংথং খানাদি কেবনি ব্যক্তিগত মুং নানা নাইয়া आं ताबो BSc नि vice chairman post no आं फुल खाइ दङो हंके देट मीन्स आनि मुंनो खुरजाम हायंगो हंके आं आबोनो सानाय साइमिया BJP IPF Debbarma थनि जे जॉइन खायो माने आं तो चिनि IPF तिनि फुंथों चिनि BJP नि फुंथों कोनो प्रमाण करिबले मते जॉइन माने Karbook खाइरगबो जितिनि रोखांका अन्य जागानि रग रोखाना किन्तु आनि जे सीमा मतेले तासु जरतै Karbook रंनिले रमानि करिखो हिंके ताइ आबनो सानामनो संगो नाइदिसों 25 ता बছর लगातार CPM नि आमलो जों नुखाइसि सिनि बरनो एकमात्र बरक थकाय सावै बा जुमला बास खायै राजनीति खायमानि बनुगो मिया बता आरो बता इतामनि स्टेटमेन्ट जे IPF Phirok तावसिनि साइजुंसा मिनिस्टार तंनानि बो आरो शुट खालाय तिनि चिकन जातिनि कक साना रजागलिया चिकन राजनीति निजिनो अधिकार साना रजागलिया सखमाइसिबाय खाबले गोबांमा मुं सोलायसिबाय खा तिनि आस्तो बल हायरंनो सामी बिमुकन्द माब्रक स्लामन जों बर्तमान बास्तव जों नुगै दंब्ले आबनो बंनो बागै कुनु साना नाया जत पाब्लिक जतनो शिव CPM नि राजनीति तामो CPM नि तमुं तामो आगामी दिनो CPM नि भविष्यत तामो आव जों साना नाया हायसि जत पाब्लिक जतनो साइमानो ताबो हायसि खोनादि जिनि बरं गोनां ताखौ Kumodh Debbarma संहाय कायसा टप लिडार रक बंनि बुखुक्तै ओमहाय मिथ्या बाजी बंनि बुखुय मोसांया आमोन आं सानाय कोनो नंनि मीडिया नि थ्रु होते कोनो बिफान तंना करै कोनो वाना जानाय करै ताबुबो आं जे पार्टी तंगारन तंगो BSc नि vice chairman नि पोस्ट आं फुल खाइ तंग ताखुनो कोनो आं CPM जॉइन बरुमा करिखो कोनो बमरखो ओमहाय तात्ता बाजी खायमानि आं पुरा निंदा जानो बायसि आगामी दिनो CPM नि भविष्यत तिरप्रा हावा पुरा कमाय थानाय ताबो जेहेतु सामने बार लोकसभा इलेक्शन जेहेतु त्रिपार्टी जों तीनटा पार्टी मिलिवै कायसा जुदुंमानि अ जुदनो नुगै बरताबो किरमा साजाक हामानो बरनो मिथ्या बाजी सावै बिफ्रान्त खायना साराखौ लामा करे बावनि हायसि नादि जों Kumodh Debbarma ani कोनो महाय पर्सनल कन्टेक्ट करे सिनलायमु करे जाजबनो कायसा GMP नेता नै सिनि फायो हायसि हतबा अन्य जागानि BSc vice chairman रुफोर खाना किन्तु IPF तिनि BSc vice chairman कोनो ब्लग आं रुनि बखानाया बो पार्टी नि रितंग आबो बानि सिनानि बासो दरकार करे
কিন্তু ani khadu mungkho mono je Karbook ni BSc vice chairman CPM habui thangka mane no mona sobche boro hai borong nang Kumodh Debbarma hai song neta rong buko omo hai robai masai haisi amai nang nong naral paitha ko sanai sara tripura borong no kono bipran tongna korei जों बंनि CPM ni tongmono जों siwo bongni mitha baji tongmono जों siwo kono bipran tongna korei haino hai ang sapinai bini o statement o budgetini Phirok nai Yakhe ang baidyo kotongnai F.I.R khaina bagai bini mungtui asung hambai.